Tragična priča donela je i mnoga verovanja, te se tako smatra da za sreću u ljubavi mostom treba proći 2 puta. Neki veruju da voda koja ovde protiče donosi sreću u ljubavi, dok se drugi klanjaju ove građevine plašeći se zle kobi zbog priče o tragičnoj ljubavi. Kada govorimo o verovanjima što se tiče konkretno ovog mosta, ona su zapravo i usko povezana sa legendom. I ako govori o tragičnoj ljubavi, ona zapravo propagira, odnosno odasije ljubavlju i kao takva ima određene rituale koji se praktikuju, koji ponovo nalaze neko svoje utemeljenje u legendama. Budući da je Ajša prema legendi ostavila svoj miraz od koga će se napraviti ovaj beli most, u modernim danima postoji, da kažemo, jedan običaj da se mlađane devojke nakon prolaska 2 puta mosta vraćaju ovde na vrhu i obično za dan Svetog Trifuna zamišljaju želju svog idealnog mladića, odnosno budućeg saputnika, životnog saputnika i bacaju novčiće u reku koji bi trebalo, da kažemo, da simbolizuju novac od miraza. I to je dosta privlačna priča i za turiste, a i kako ne bi, kad kažemo da postoji istorijsko utemeljenje priče i jedan ovakav objekat u jednom ovakvom gradu koji zapravo jeste grad sa dušom, koji odiše i ljubavlju i toplinom, to je svakako jedan light motiv za svaku turistu da obavezno poseti ovu lokaciju u čijoj se neposrednoj blizini naravno nalaze još 2 velika i izuzetno bitna objekta kao što je manastir i kao što je najmanje pravoslavna bogomolja na Balkanu. Sve više turista iz čitavog sveta dolazi u pohode Belom mostu.